So mayong buntag sa tanan mga ma'am sir. Karon dili lang sa kumusaka og bukid mga ma'am sir no para mangitag tao nga deserve tabangan. Karon ma'am sir akong i-focus ang sa bata sa ma'am sir. Kay akong ipahilo na ilang lulo mga ma'am sir no antod sa paglubong. Kay karon ma'am sir dako jud sila baryo no. Nagpasalamat ako sa mga tao nga nagpaabot no. Ma'am sir, salamat po guys sa inyo no. Na naputay tao nga nakabangan no tungod sa problema sa pagkamatay siyang lolo. Condolence kay sa pamilya ng Gonzaga labi na sa imo halong no. Pagpakalig-on lang kanunay long gabayan ka sa Ginoo labi na sa imo hanay pagpakalig-on lang mo nay no. Ngun anak ng gyud tanay aning kalibutan gipakatawo ra ta pero mga bot ang panahon wa ra gyapon ta ning ibabaw sa kalibutan. Karon mga ma'am sir ako sang kasikasohon ang bayad sa purinarya pagpalubong sa iyang lolo. Desir ko mo sa kasakag mga bukid ma'am sir no. Kaya para wala na pud sila hunahunao no. Problema nga baryo nun. So salamat jud kay sa inyo mga ma'am sir no. Sakit man jud kay pamalandungon sa ilang pamilya pero unsaon ta man ang kinabuhi muna anak man jud. Mawa man jud taning kalibutan na. Pero muna giingon ako ma'am sir no. Nindot tong mawata ning kalibutan nga magpakabilin tag ayong tao. Ay nindot tong mawala ka nga daghay mo dumdum sa tuwa. Basta akong i-advise mo long ha. Tarong nag-eskwela kanunay ha. Pangambisyon kay libre ra mga ambisyon long sa maning kamot ng kaog dala pag-ampo sa kaytasan. Kay ang Ginoo kanunay ra naglabay sa imo ha. Sabi na sa imo pagkamaayo nga bata. Long nga naggabay sa imo ha. Basta ang importante lang sampit ng tapermintis Ginoo.